goes a little something like thlir tu te chibai ve kule he video tharnen galau kir le a video ka post nun ber khanin Poland rama changin Egypt lama kalu pui chewa tuna chuanin Egypt changin Bollywood lama kalu pui le don chewa kan Indian pui te chanchin lam kan ngai thlau ve thong don ani in request zing ami Hrithik Roshan le bialnu chelauti ta tak mai chungchang karon soidona ngai nom ti taka atira chang atop thlengamin lo ngai thak sak le ngei po ka be se bokani Bollywood lem chan thiam zinga chuanin adwai lo ber pol ani angti theitur khopa khovel pumang zong po lar mai khovel pum huwa pang zong po actor mel chale me chi haute du ron dia an soi fochin Hrithik Roshan hianin kumsang ni khanin nupui nein fapa mel chatak tak pani anei boka masia nupui Susan nen hianin anin kar akal fu lo laklo a neu an nei reng boka in kop chungchang te po soirik hial ngai khopin an boy chhota a mase Susan khachuanin Hrithik Roshan nena anin chen chungchanga tu ma pu tur omlava an pani in kar thil thleng ani avangin tu midang ma pu tur omlave ti in asoi chiang to boka kumsang ni som palia official takin in chen an ro thluta kha ani a mase anupui hlui nen hianin fa en kol chungchang vela omshang to ma se nule pa anin angin an fa te ngong chiat lo dan turang perin an ni pani poi an omzui ta a an fa te an le en kol dun rang thawani chutia pathloi sing nun azo chhove chantak nuwa chuan Hrithik Roshan chu a film san pui me chhau nen soizom neu an ni chhauta zela chungzinga chuanin Katrina Kaif le Kangna Ronot mingi alang sar perani Katrina Kaif nen khachuanin anin ngai zong lawani ti khan chian to a mase Kangna Ronot nen khachuanin an lo injui ve man tak taka mase reilo te pa kani lo ani pani in ka khachu in ngai zong tia soi thei po ani lem lo ti nan soi hial a chan chu tu na hianin anin hoto zoka court in khin ngai hial khop khanin reilo te anin zui chung khan an boy man mai ni ti chuanin Kangna Ronot nuwa ngai zong thar le ngai zong mumal tian soitur ani chunzom talo mase chutia kumsari don lai mai pangai taka ngai zong ani lo tak nuwa chuan kumsang ni somni chhovela Hrithik Roshan chu me chila nau pan ve mel tak mai samsei tak pakhat nen Mumbai restaurant thilan eidun lai reporters ho chuanin an mu fu lak maya anin thup angreng viau maya chu wangin Hrithik Roshan me che chwa pui chu tunge ani ti chiang takin reporters den an sha thei mai lo ti chuan chu restaurant changa anon chwa dun nuwa chuan Hrithik Roshan me che chwa pui chu a mel chiang takin an mu thei ta a actress le zai thiam ni box Saba Azad ani ti chiang takin an che thei ta ni ti chuan ani pani chu aru ka in ngai zong angarin hel ngal ani a avoi khatnan chu tyang zong chuan an thang dun ta ni mase Hrithik le Saba te lama changin thu chiang eng ma om zui talem lava inin ngai zong em ni ti zona tam tak andong ve mase ngoi an thlang tlat thung ti chuan media lampo in an re zui san ve ngal mai boka anin ngai zong tak lawani ange ti ril ru an pu man mase komsang ni somni pakhat kum tir lama Hrithik te chung ko in mu khom na Saba chu mu tel ani vele tatlat maya Hrithik chung te nen po hianin anin mu chan mel khop maya an bawruak achiat lo mel le ti chuan February ni somnia Hrithik Roshan pate Rajesh Roshan chuan chung ko in mu khom an nei chuma an thalak te chu social media aron posa Roshan chung ko in mu khom na chuan Saba chu alo tel vele tatlat maya thalaka chuan mu tur alo om vele tat mai chu thalak chu thedar ngal ni in chu thalak chuan in Saba le Hrithik Roshan te in kar chu ati chiang tok viawe tin an soini ti chuan Saba le Hrithik te chu anin dei ti thupui mangin an chanchin chu an chwa ta chuaya headlines an siam de oreng mai arei tel tela anua pe chuan Hrithik le Saba te po anin thup to lem lo langsar takin anin dei chunzom ngala airport ate an kalduna an jin dun hial boka tin restaurant vela thil eidun turin an chuak zui de oreng bokani mi puin min shedun ta sa an ti de nge ni kanin ngai zong nge ye ti in soi chiang kherlo ma se an lan tir thungani ani pani hi tuzo kin nge chet la masa a be masa a luang lam masa in sha chak ngei karing Bombay Times lamin Hrithik le Saba te lam ve chian nai tak thuan zo fia chumin Hrithik le Saba te in kar in trans haudan chu an soi chuaka Twitter wanga in tong an ni ti in an soi mau mai
Mase chu an thu soi chu website chang changin lo kwai lekin dating apps kal tlanga intong angin an lo chwa thungani. An chian te soidan chuanin Hrithik Roshan zokhian Saba late music video vel chu Twitter lama a like fo china a en fo china a nuwa a share sakta hial boka. Chuti lai chuanin Saba le Hrithik te hi chian po an la ni lova biak po an la in behek lo. Mase Hrithik zok chuan Saba music chu angai na chhauta hle a music video te po a en sak nge ni ti a zep lem lova Twitter lama mi te mu thei turin a share sak hial zoka. Voi khat mai ni lavin voi engamazat Saba late chu angai na zia le du zia atilang china ni. Saba thil post chu a like sak zeu zeu chin bok. Ti chuan Saba chuanin milar lutuk tak mai Hrithik Roshan hiadin a late alo du vele alo share sak te chu a lawm hle maya makpo ati hle boka. Hrithik Roshanin a video te alo share sakawanga a lawm zia lan tirnan Saba zok chuanin DM kaltlangin Hrithik Roshan chu ava bimasata a. Mase Hrithik nen chuanin an lo in ba zek an lo in mil zek ani nge yang thil dang dang te an soi chhun zom ta zela reilo te hnuwa chuanin an in nel chawa thon tu top theilo in biak na top theilo ani chhota ni. Hrithik le Saba te hi anin dei tira chang to rengin media in na satakin an trola. Hrithik hi kumsom li pariata upa ani ve to a bialnu Saba hi chu kumsom thum paroka upa ani ve mek bok. An komin thawawang hianin an troll na sahle a. Mani pati ti ang rual ngai zong tin Saba po hi an troll na sahle ni. Tin Hrithik ti ang high class ang ngai zong ngam chung zak theilaw an ti hle boka a phulaw hle ti inan soi. Ani pani in ngai zona hian Hrithik ai ma in Saba zok hianin sele troll le huat a hlo zoka. Chuti rualin Hrithik Roshan po hianin troll hi a hlo ve viaw thaw. Ramdanga hi chuanin kum in thlau ti vel hi chu mi troll nan tak le be nan tak khian an mang lutuk lova Indian chau hianin kan lo shat fal mai ni inalang. Mani loka in ngai zong thar Susmita Sen le Lalit Modi te pani ang deuh khan Hrithik Roshan le Saba te po hi anin ngai zon tir chuanin an troll na sa hle a mase in chen pha nan an man lo mel kop mai. Media in nasa takin an troll chung po in le anin kop su du law an tamzo ke moti tur khopa be an to nuwa po anin du ton na ti ilan an ban san pha chuang lava ama zong ain mudun tur an tamzo ke moti mai turani tin mani loka po gowa a chol mang dun turin an zin dun boka anon hole lampo khanin an thup lem law mi in an zin dun ani ti chu shama se point ti law mel khop mai tin ani pani hi anin nei don ti thom te po ari ring chhota viaw maya. Hrithik Roshan chuan Saba chu nupuetan asom to a Saba po inalaw yes to tia soi chiang an tam hle a. Website shang po in Hrithik Roshan le Saba te chu tuna changa reilaw te tuwa Hindu danin anin nei don ti in chiang takin an lon soi bokani. Ani pani la mudun tur an tam tel mai boxi a. Media lam chuanin an nga eventual le a. Masi an chian te lam thu soidana chang hi chuanin mi in anin nei don tia an lo soi hi chu thudik ani lo mel khop mai an chian te soidan chuanin an lim duna anin koprem dun le poka an pani in kar bawrwa ka cha a an tluang chho viaw boka nuam an lati a mase in nei lam khachu an laman mo lo ti in an soi fia sakani. Mase Katrina ke Viki ko share ti ang deuh khanin ti thut tektik te po an mang ve lawang ti po soi thei bik lawani. Eng po chuni se ani pani hi eng ti ka changchia khan nge an lawin ngai zon chan ti soi thei ani lawa mase kon sang ni som ni pakhat kum to blama chang khachuanin chian aya thok zok chu ani chho chan to ani mel Twitter kaltlanga anin biak nuwa le online kaltlanga anin kom chho nu reivak lawa anin de zui ngal ti in an chan te chon an soya chuti rualin ani pani in du ton na bawra ka hianin mitam takin sel na to ringot an lo zong ve boka thu beri le thu berati haw an lo in rol ve sek boka an pani hianin be an ban san lavani tem na lai tur le midang po inan huat ve the na tur lai ang chi ringot kha an lo zon saka Hrithik chuanin afa te nu anupui hlui Susan chu aza lo hle an ti a kum tampo aral ma in bialnu dang mani aya no pangda ile ngal online kaltlanga achar mai le ngal langsar taka ade zui ngal du mai chu anupui hlui Susan le afa te aza lo hle ti in an soini afa te ril ru tur po adon lava ama hlim na chaw anga itu apa ni atling law te antibok mase Hrithik Roshan nupui hlui Susan po hianin bial pathar alo nei ve thowa ama aya no pang ama aya kumsom don live vela no pang actor ve tho Arslan goni nen anin ngai zong ve meka
an ngai zong thar te ve ve hi anin rual ang reng hle bokani engpo chu ni se nu thloi pathloi ve ve ani a no pangchia ani to bik lova anin chen nuwa an ngai zong thar te ve ve chu kum lama an mani aya no pangdai emo upadai poni se an mani ber an hlima an tluan phot chuan le mi chatak an tona an mani du tak tak tu te an lo ni ve phot chuanin keini lo soi boy sak phak ani lave voi khat dam ve mana mi te thu soi wang mai mayin min mangai tak tak tu te kan chan du yang ti hi alo oma mangai tu der bula hianin shom takin hun kan mangkom khwa zo kang ti te po lo om zo kani ole khati zong kha tun chumata na in ngai thak thei tura karon chop chwale thei chuani a thlir tu te abik takina top thlengamin thlir sak chin tu te chunga in safa in lawm thu ga so ye